Yo birababaje kandi biteye agahinda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko yiyahuye bitewe nuko umusore bari bamaranye imyaka 10 bakundana, dore yuko uyu mukobwa yavugaga yuko bamaranye imyaka 10 bakundana, none akaba yatunguwe. Uyu mukobwa avuga yuko yakundanye none umusore afite imyaka 18, dore yuko avuga yuko uyu musore ari we wamwambuye ubusugi bwiwe, kandi uyu musore yamusezeranyije yuko bazabana akaramata. None yatunguwe no kubona uyu musore yagiye gutera igikumwe, bivuze ngo agiye gushaka undi mugore. Ibi byatumye uyu mukobwa ajya mu gahinda, birangira yimanitse mu mugozi ahita yitaba Imana. Abaturage bavuze yuko inkundo z'iki gihe z'abana ziri gutuma abana bakomeza kwiyahura, dore yuko uyu musore yavuze yuko uyu mukobwa atanamuzi, atigeze yinjira mu buzima bwe. Ni mu gihe rero ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda hari kuvurwa inkuru zitari nziza. Hagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore yuko uyu murambo bawusanze munsi y'umuhanda utwikiriwe amakoma, cyangwa abamwishe bawutwikiriye amakoma, dore yuko abaturage bavuze yuko uyu mugabo yari asanzwe akora akazi k'ubukanishi, nabo bakaba batunguwe no gusanga yitabye Imana. Dore yuko ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore yuko bavugaga yuko ku isantere nimugoroba bamubonaga arimo anywa inzoga ari gusangira n'abandi bagabo. Batunguwe no kubona yitabye Imana. Ni incamake y'amakuru n'imbere bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mu nyemera amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko bamusanze munsi y'umuhanda yapfuye, dore yuko ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera. Babajije abaturage nimba uyu musore bamuzi, avuga yuko bamuzi ahubwo yibanaga yari ingaragu, na nimugoroba ari ku isatere arimo anywa agacupa, ahubwo batunguwe no gusanga yapfuye. Dore yuko abaturage nabo bagize agahinda, bavuga yuko uyu mugabo yari inyangamugayo mu kagari kabo, ndetse ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo bamenye uwishe nyakwigendera, bakamwica urupfu rubi, barangije bakamujugunya munsi y'umuhanda bakamunagaho amakoma. Dore yuko abaturage cyangwa umuturage wamubonye mu gitondo yari agiye guhinga, agiye gushaka ishuro, ageze mu muhanda arangije arebye munsi y'umuhanda abona umurambo, nibwo kuvuza induru atabaza inshuti n'abavandimwe ndetse n'ubuyobozi buhita buhagera. Rero ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo abakoze bino babiryoze. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 28 hafi aho ngaho yitabye Imana kubera umusore bakundanye bamaranye imyaka 10 bakundana yishakiye undi mugore. Bivuga yuko umukobwa batangiye gukundana afite imyaka 18 y'amavuko, none yaragize imyaka 28, dore yuko uyu mukobwa avuga yuko yari yarahaye ubusugi uno umuhungu akamwizeza yuko azamurongora akamugira umugore, dore yuko bari baranahanye isezerano cyangwa icyo bakwita igihango, bakoranye imibonano mpuzabitsina. Dore yuko uyu mukobwa yiyahura byagenze bite, bo nimva n'imvano ni